Ai Mukama, ntukusiima ntukunyumiza ekiro kyati. Ntukusiima abw'embabazi zaawe. Ntukusiima abw'obulungi bwawe. Ntukusiima abw'obulinzi bwawe. Ntukusiima abw'okuba niye Mukama nyakola iguru muno. Okahanga iguru n'ensi. Otugondeze Mukama. Bayibuli negamba ng'okatugonza n'engonzi ezitahwaho. Ntukusiima abw'okuba okatugonza muno. Watweka omwana waawo omuwenka Yesu Kristo. Aija atufeere kandi atuye mu kibi. Weebala abwa Yesu. Webala ab'okutujjuza omwoyo arukwera anyakutwebembera anyakutuwa amagezi ekiro kyati ntukunyumiza Mukama abakama ekiro kyati ntwimutibara lyawe yo anyakola igura muno hebwe kitinisa Mukama hebwe kitinisa iwa wamahe osemeriro kunyumizibwa osemeriro hebwe kitinisa ekiro kyati Mukama muhanda yitu ntukwasa mukono yawe niyo Mukama wa magezi gona niyo Mukama wa obusobozi bona niyo Mukama wa amani gona hatutwebembera omwibali ya Yesu Mukama abakama twebembera muhanda yitu mwibali ya Yesu obutukurubato muhanda yitu ntusaba mwibali ya Yesu otegura buli mutego gwona ogomnyanzi gwa Satani atero maiso gaitu omwibali ya Yesu Mukama obutukurubata muhanda yitu ntusaba ohewe ebyo byona ebyo munyanzi gwa tegekere muhanda yitu omwibali ya Yesu Mukama obutukurubata ntusaba otuye maiso amahwa gona agomnyanzi gwa tutegekere omwibali ya Yesu Mukama ntusaba otume bamalayika bawe abebitare byomuro otume bamalayika bawe abanyakurwana baturwanira mwibali ya Yesu nambero mnyanzi gwatere nyanje kutukura leka bamalayika bawe bagende mwibali ya Yesu bahangeho omuhanda hagati yenyanjegi omwibali ya Yesu nambero abanyanzigwa omnyanzigwa ategekere ebisoro okutulya muhanda yetu ntusaba Mukama omuro gwawo kuruga mwiguru gugwe guyo kyebuli bisoro byona kandi bifo mwibali ya Yesu ntwangira roadblock zona ezo mnyanzi gwatere maiso gaitu mwibali ya Yesu ntwangira amabale nenkonge ezo mnyanzi gwatutege maiso mwibali ya Yesu omwoyo arukwera Mukama niwe mwebembezi gwitu niwe anyakutuhabura genda naitu mwibali ya Yesu genda naitu muhanda yitu otuhabule otuoleke omuhanda makutu nambere turaraba tutatoira bwire tuikabinezo bya Mukama wabakama ayateirombo ebyateirombo mezi bwitu omwibali ya Yesu genda naitu Yesu twebembere Mukama wabakama twebembere Yesu twebembere yanyakula iguru muno twebembere Mukama iwanyakurora anyakurora haiguru ensi yono gerora Mukama abakama leka tutagwa mu nkonge omwibali ya Yesu Mukama leka tutatereburo obutere omwibali ya Yesu mashe brekate prebakatea twebembere moyo arkwera twebembere Mukama abakama omihanda yitu omwibali ya Yesu tutaterebuka omihanda yitu omwibali ya Yesu tutachumita mamahwa omwibali ya Yesu tutasanga abantu abaratuli amorukwe omwibali ya Yesu Mukama abakama niyo mnyano wetu niyo mwebembezi wetu niyo muhanda niyo mananu niyo bomezi Mukama Yesu obutukurubatera omuliwe tuli mu muhanda obutukurubatera omuliwe tuli mu mananu obutukurubatera omuliwe tuli bomezi abokuba niyo bomezi Mukama abakama ekiro kyati ntunywa hali obomezi bwawe omwibali ya Yesu ababera batenda mani notwebembera notuleta kisaro ekyomezi ekyamaiza gomire omwibali ya Yesu Mukama abakama twebembere ekiro kyati ntunywa hali amaiza ga Mukama agekisaro ekyobomezi omwibali ya Yesu ekiro kyati ntunywa hali amaiza ga Mukama agekisaro ekyobomezi omwibali ya Yesu ekiro kyati ntunywa hali amaiza ga Mukama agali mukisaro ekyobomezi omwibali ya Yesu twebembere Mukama abakama tutwalo omwibali ya Yesu nambere turasanga ebisaro hangaho rutindo omwibali ya Yesu Mukama abakama nambere turasanga obutere hangaho obomezi obushaka omwibali ya Yesu Mukama ntukusima ntukunyumiza ntukuhekitinisa Mukama oturwanira omuhanda guno ogwobomezi omwibali ya Yesu rwano obulemu bwaitu kandi osingule habokuba niyo ruhanga owamani niyo ruhanga owamayiga abamalayika oborwana Mukama tosingurwa oborwana Mukama tolemwa oborwana Mukama osingura nabweke itu abali omuliwe tuli basinguzi Bible
Bible negamba ntukira abasinguzi okulaba mu Kristo Yesu. Tuli mu Yesu Kristo. Nabwe ntukira abasinguzi omwibali ya Yesu. Dora Mukama ntuimuka ntuharukira iguru nk'empungu omwibali ya Yesu. Dora Mukama nturubata kandi tukugwansazi omwibali ya Yesu. Dora Mukama ntuiruka kandi tutukujwaha omwibali ya Yesu. Webale Mukama wangu omumezi. Webale abo moyo arukwera. Webale abo ekigambo kyawe mananu. Bible negamba orolero ekigambo kyawe kikiriza. Hikirize ekigambo kyambo omezi bwaitu omwibali ya Yesu. Abagwire ensazi Mukama baimukie obagara habigere byabo kandi barubate nkaba manzi omwibali ya Yesu. Abagwire ensazi Mukama baimuche obasimba bigere byabo kandi barubate nkemanzi omwibali ya Yesu. Mukama bahoiremu bagare mamani omwibali ya Yesu. Akandi Mukama nyakutugara mamani ni Mukama nyakutugara mamani amani ngeito kiro kyatenga garura bishako omwibali ya Yesu. Tasobora kukora ntubikora habokuba tuina amani agomoyo arukwera omwibali ya Yesu. Mukama abakama tuha amani agokurubata ngemanzi, tuha amani agokusingura, tuha amani agokutwara ebyo munyanzigo yatwibiraho omwibali ya Yesu. Leka tubiyegarura omwibali ya Yesu. Mukama abakama sindika amani gawe iyo Mukama ayahire Daudi amani ya tunga butida nibale yeita Goliasi. Mukama abakama tuha amani agomwibali ya Yesu. Tuha amani agawahire Daudi okuita Goliasi omwibali ya Yesu. Mukama abakama tuha amani agawahire Moses okwebembera abana ba Isirayeli kubayiha mu Misiri bakabatasha munsi eyekinizo omwibali ya Yesu. Mukama abakama tuha amani agawahire Eliya kusiba enjura kalema kugwa emyaka 3 nekichweka kandi ya 7 enjura yagwa omwibali ya Yesu. Mukama abakama tuha amani agawahire abakwenda bawe kutebeza enjiri n'obumanzi, kutebeza enjiri okukiza abarwaire n'okusumura ababali basibirwe omwibali ya Yesu. Ekiro kyate tutunga amani agomoyo arukwera. Ekiro kyate tutunga obumanzi obumoyo arukwera. Ekiro kyate tutunga okwebembera omoyo arukwera. Tutujja kubura omwibali ya Yesu. Entegeka zaitu tizijja kubura omwibali ya Yesu. Plan za business zaitu tizijja kubura omwibali ya Yesu. Byone bitutegekere Mukama habo obumezi buno Mukama tibikijja kubura omwibali ya Yesu. Ntukera abasinguzi omwibali ya Yesu. Ntukera abasinguzi omwibali ya Yesu. Udora bya Mukama akozere. Mukama akozere bya amani. Mukama akozere ebkuniriza. Mukama akozere byali bitakusoboka omwibali ya Yesu. Mukama ntukusima habo kuba byali bitakusoboka mbomezi bwaitu ekiro kyate nibisoboka omwibali ya Yesu. Mukama ntukusima habo kuba byone ebitasokora omani gawe ntubikora kandi ntusingura omwibali ya Yesu. Mukama ntukusima byone bere bihoiremu byone bere bigwira hansi sente zaitu zibere zihoireho. Mukama ekiro kyate nozgarwa bishaka omwibali ya Yesu. Mukama mani gaito akabere gahoiremu ekiro kyate notamanya amashaka omwibali ya Yesu. Mukama engeso zaitu enungi ezali zitwairwa munyanzigwa twatunga okusara twatunga okubihirwa twatunga okwesiba. Mukama ntukusima kekiro kyate omuhimbo gwawe nugwija bishaka omwibali ya Yesu. Omuhimbo gwawe nugomani gaito omwibali ya Yesu. Mukama webale habo kutarabya mbyona ebibere bitusibire. Webale habo kutsumura kuruga mbyona bitusibire ukatobomezo bishaka. Mukama nyumizi wahebwe kitinisa. Webale Mukama abakama. Webale wembabaza bakure sara zaitu. Birmyona tubisabire. Nturabo mwibara erikira amabara gona ibara lya Yesu Kristo Mukama waitu. Amen.